Kubleshun pibaro ke perlo ke bashat pe kan ke video ke jonga te hakan ke video komta kwa ban pensyai ane pentip ya kitu ke batang artatin ke bakali yanga ke ong ba ke kot ayu ke bangai dai banra hakpor bangi let mare hakan ka PET PST jongka SSC GD mo te ke kot ke baron kam skaba ke dai admit card Piawan print ikat admit card ringkat badka COVID-19 self declaration form kuador ringkat angtu piawan pendam ra alang katu kowe te ST certificate lada pidon kam ya ka relaxation kan mau mo shu biduna ya ka haj ya ka shispa rupo piawan kam ban produce ya ka ST certificate jong pi ba penyo ya ka relaxation mo lada pidon shispa san punyo point something mudpa piawan kam ya ka ST certificate ba pidei napo not state mo still tribe kan mau ban ra kata hab ban zerok guru mo kan mau ban zerok markin don kam te kidur southly kidur passport size kan mau ba southly kidur ya passport size ki ID jong pi ini mo lam dei ka pan card lam dei ka aadhar card lam dei ka epic card ini kinu ki ID pia ban ra ban pen I ba pide ma pi hapor ba pilet mare lem kam ta phinom urung te dah kan mau ban zerok mo ya ke ST admit card ID zerok lupa jia badon kam mar biki ong ba hab zerok don kam Hamal zerok sa self attested mapi mo mutba phiap san nama pi hakatu kikot papila zerok makon mau ban ra kita te hakane kajing mare kalong san kilometer phiap andap hapo arp 100 minit namta kishen rang kan mau bai kata namta ikan thei kalong 1.6 kilometer po pra point life second phiap pendam te namta kinot state chiltribe kajing jerong kanela da relaxation ma kadai shispa san punyo ki shenrang shispa sa punyo point san namta ki kente te namta ki shenrang ka chest kadai sau nyo punreu centimeters on expanded no minimum expansion kadai san centimeter kanawa nyo punreu kana dai relaxation ma kana da dai dam dai relaxation kadai prapo te la relaxation namta ki chill drive kadai nyo punreu te sakan mau ban zero ki kini ikot gudon kam sara ha tu kasngi Tekan mau hakatu kasngi pinhapan mare shua anda dap mare lada pi qualify kinsa check detail ya ka hat ke jong pi ya ka we ke jong pi lada piduna mut ba hapan apply da ka relaxation kinsa ai ka code pi manaj pa san shepo disi bat sawan ra biang hakapor bale ya ka detail medical examination mo tang lada pi qualify mut balakut telada pimla ban ra mut ba pila cha disqualify mut pihak paksan ada paksan bisa ra kapor ba detail medical examination ringkat ki dokumen ki bran kambaro te hakane kapor mut dokumen ki bari ban ra tang kitahi te ya ka domicile certificate phi ban ra hadin badai ka detail medical examination ya manta phi ban ra tang kini te kan mau ban ra kapor balai te saya baha baktes baha te tang kini ki jing mentip ngatrai phla yo ka jing shai dampak dio jing shai sa komen apo comment section ngan sa yarap ban batai kat bangala tangkinehi kijing pensyai jonga kubleshun